नेवा FM 106.6 Kirtipur नगरपालिका वडा नम्बर 3 या सागा या खासै Kirtipur नगरपालिका प्रत्यक्ष जानकारी दिएको Kirtipur नगरपालिका वडा नम्बर 3 या सागा काले तो ट्याङ्की सिकेको ज्या जो खाए त खुला खाएको ठाउँ विकास सेवाको साथमा ज्या नगरपालिका जङ्गल लाभा पुकु देखि ढुङ्गा विशेष प्रत्यक्ष जानकारी बेच्छौँ लाभा पुकु देखि खोजार दिशा ठुलो खाएको खुल्ला खाएको ठाउँ विकास सेवाको साथमा ठुलो ज्या मेहनत खुल्ला ठाउँ विकास सेवाको अवधारणा Kirtipur नगरपालिका यागु ट्याङ्की सिका ठुलो खाएको खुल्ला ठाउँ देखिएको ज्या विकास प्लास्टिक ट्याङ्की प्रयोग व्यवस्थापन जानकारी नगरपालिका विशेष नम्बर 3 या वडा आयो राजेन्द्र महर्जनमा पहुँची जानकारी ट्याङ्की रहेका खुल्ला खाएको ठाउँ विकास सेवाको लक्ष्यका ठाउँको ज्याजु खाएको पैसा मण्डप फल्छ सागा या मण्डप फल्छ देखे वडा आयो विशेष जाय विशेष बजाउने थलाबला यागु नेवा शैलीका ठाउँ प्लान शैलीका ठाउँ देखि गुर्गा जानकारी या सागा सागा किपुया इतिहासमा सर्वसङ्ग सागा अनि देखो पनि 44 साल होला 44 साल देखो होला अले को न्यायो वो फाइदा कोले मिले जाति देखो न्याय ले एक साल देखो लयो मला वो लयो पति फाइदा ओली ल छोटे बोला अब जी रातमा नसियो का दाइ ठिक छु अठो लाइभ बना चाहन्छु राजकुमार भाइ लाइभ बना चाहन्छु फेसबुक अले अठो गु ज्याजु छ नि सो खुल्ला ठाको विकास सेवा नगरपालिका गु जाय ज्या छ न तो विशेष छु खडया दिला तो आठो देखि जाउँ विशेष छु सिसुला मसु देखि सातो भटकेना मला नगरपालिका प्लास्टिक पनि चाहिँ अब ट्याङ्की बिल गर्दा अले अब ट्याङ्की सरै नजिल खाना मगाउन भन्दा नजान्छ अले साथी आको खन्न खुला नजुल अले सिधै न कम्मा मजुल अले के ल पटाउन
न आफ्नो जानकी लागि नलगाएको हाम्रो नसक्ने जुलेन नगरपालिका त या सुख चाहिँ बढे आउँछ जिसने ना किसी वक्त महाजन वरा नंबर 3 या वरा बात वेटला का लो छे हिंदी मोरू के वो जंग मौसा छे हिंदी वे रुका जंग या कम जीवन कोंगू विशेष जी वरा अध्यक्ष राजेंद्र महाजन ना बचा को कुटो या दाई जोजलपा झूठो वरा नंबर 3 है जो मैं जाई विशेष फेसबुक के लाइव बना तो छी ठुकु वरा अध्यक्ष जुल ठुकु ज्या छिक्ने छ अनि या चाहिँ ज्या सुक हजुर आठो जेमा चाहिँ अनि थायो चाहिँ संगठनले चाहिँ त्यसमा चाहिँ बालग्यो नहीं लाते हैं जैसे वो अलग खाना में खुला खाता है कहीं व्यवस्थित रूप से आओ आपको खाने पानी को लेके जगह आपका देखा तो दो छः नौ बिल्डर में बोलते बोलते कहीं खाने में तो देखिए आपसे जो जरूर था आज सरकारी व्यवस्था छः बोलते कि मैं तारे बिल्डर में देने लो यो आपत्ति दिया तो काम है ना तो चाहिए नहीं बस लिया दोनों तो एक में खुद नहीं ना तो काम है ना तो व्यवस्थित रूप में आवश्यकता अनुसार हमें जेसम यो तयार चाहिँ व्यवस्थित रूपमा यहाँ चाहिँ तर छुट्टै चाहिँ आइ त तत्काली त क्षेत्र आवश्यकमा हो यो सुन्दर चाहिँ सुख लगेन त पार्न हैन चाहिँ हेर्न खुब खुलै आठो लाभा पुकुले देखे पनि रूप खण्ड त होला लाभा पुकुले सब बाणगन बेगा दिले सिक्छ आ भी पुकु ज्या चौंदु अले मबी पुकुन देखि जादु छ म ज्याजो लाभा पुकुन चाहिँ झेन लाभा छिरौ कार्न हैन चाहिँ सुन्दर चाहिँ लक्ष्मीको यो दिने चाहिँ झेन चाहिँ या दीपावली रूपमा चाहिँ झेसन छिटो याउ अले छ दीपावली क्रममा चाहिँ सुख पनि न दीपावली चाहिँ अले झेन आउ बिजय उको भी उको ख सुन्दर चाहिँ यो बाँडको स्पेसिफिकेसनले लागि झेसन गर्न लगतै यो झेसन त्यसको मबी खोलिएन चाहिँ छ या यो कार्य डिजाइन आना लाभा पुगली ज्या ज्याचौँ खण्डु वो ज्या चाहिँ सुझा ज्याचौँ का ल्यान्ड प्रपर्टी त झेसन चाहिँ लक्ष्मीपुरी चाहिँ उद्घाटन या कार्यक्रम या दीपावली कार्यक्रम छ फोटो टेउ देखा टाइम का वो लोग या ढूंढा नहीं ना तो एक दिन फोड़ दिया तो तो सफेद मालिक तो सुंदर टाइगर हेलो सुबादु वडा नायो राजेन्द्र महर्जन सबैको अबेको जी चंगु जाई विशेष संसार के दिनको खाना खाना ट्याङ्की पुगों के चीजें को जा लोगों की खाना तो जा ढूंढा तो वो था तो वो खुला है तो जीवो आशा सारा ताकि सब याद हो मजबूत जगह आरबीसी को वाला आरसीसी को तुम फर्म मार्क करते हो जमा फंड अपना फर्म दर्जी आरसीसी जमा फर्म मार्क लाभा पुगु देखे तो चाहे ढूंढा शीशा खाना चना लाभा पुगु मत चेकी ज्या जतंगु तुसा पुगु यो यो पुगु खाना दिकुया तो पाके लो पुगली कोफना कागु शीशा खाना तू कथा पुगली पोरु लो मुगुनीगु शिवेनो पुगु ये लो सोना याबले सेबेन ये चुसी देना तो ये कथा या आगु खने दो बड़ा नंबर 3 या कुछ पाके
नेवा FM 106.6